إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدميدو قيامتك علامة وترين أرغم من واحدة كمجيفا ونكتاكي كيرت نبي صلى الله عليه وآله وسلم قيامتو كوريغا هنغانا كما إرشاد دبافا وكنتت وترين فتنة ගීනවගෙන් දාන වාහක ෆිතුනත බොඩුවගෙන් දාන කම් වාහක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි බයන් කො දෙවෆ එමෙ ෆෘතමන අලගොන් මෙන් ෆිතුනාගේ මුරාදකි විතාංග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කුරාෆා ෆිතුනේකි කොබාතෝ අලගොන් බලාලංග බජේ ෆිතුනා ආම ගොතෙග්ග බහෝ ගොතුම් බලාරුගයි ඉම්තිහානුගේ මානාග මීහු නජ්ජේ බලාවරිකමයි මුසීබත්තවක මානාග මීහුගේ ගොබ්බෙල්ලෙව මට්ටක ජෙස්සෙවේ ඉම්තිහානුගේ ඉඛ්තිබාරුගේ මානාග ඉල්මුරින් බයන් කරවෆේ මේගොතුන් මීහාගේ හගීගේ මීහාගේ ගොක් මීහා එහාලතෝ කන්ත කරා ගොක් දෙනගතු මට්ටක ඒනා ජෙස්සෙවේ ඒනා හිංගම නුජේ ඔත ඒනා ජේ මුසීබත්තකයි ගිලම්බරිකමුගේ තෙරේග මිදෙන්නවි ෆිතුනාගේ වාහක ඉල්මුරින් බයන් කරවෆොන් එෆෝගේ ෆිතුනයි ගතුළු කුරුමායි අලිෆාන් දස්සා තන්ත එන්දුමායි තන්ත අඳාගෙන් දියුමායි අද මිනුම් වෙස් තෆාද බොඩති මුසීබාතුක මානාග ඉල්මුරින් බයන් කරවෆ ෆිතුනාගේ ආමු මානාග එහෙම කීත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් මිබාතුගේ ෆිතුනතකුන් රක්කාතිරි කොද්දෙව්වාතෝ දුආ දෙන්නෙවම අල්ගමන් නවනි ඉර්ෂාද් දෙවෆ ඒ ෆිතුනේ කී ඒගා මීහා ජෙහිජ්ජකම ගවානම බයිෆහර මීහාගේ දීනා මීහාගේ දුනියවෙස් ખરાබගෙන් දාකම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන් සලාමෙ කුරවියා නූනි ඒ ෆිතුනයන් අල්ගොන් මෙන් සලාම නුවා එම් වෙගෙන් කීර්ත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් දජ්ජාලුගේ ෆිතුනයින් සලාමක දෙවවාතෝ ખુદ එකලේක ෆානු වනි දුආ කුරවෆ අදේකලේක ෆානු කුරින් ඉස්සේ ගොස්සාවා රසූල් බේකොන්නා නබී බේකලුම් බස්වනි ඒ දජ්ජාලුගේ ෆිත්නයින් සලාම වේතෝ දුආ කරවෆ ඒ ඉම්තිහානු ගජෙහි මීහා ෆේලිවේ ඒ දජ්ජාලු ඒ දාවා කරා දාවායන් ඊමාන් වේ මෑන් අල්ලාහ කුෆුරුවගේ මීගා හිඟා දානෙත් ඒ මීහා කුර්මතීග හුෂේලේ කන්තත්ත සොබ මීහා ය බාතිලු ඒ හග්ගොකම්ගා කබූල් කරෙවි හක්කෝයි බාතිලුකම්ගා ගබූල් කරේ ඔළුම් බොළුම් අරයන් දා වර ෆිතුනත බොඩුවගෙන් දාකමට්ටක එම්වේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරාෆනි තඅවදු බිල්ලාහි මිනල් ෆිතන් ෆයිතිබාමිහුන් අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුන් ෆිතුනෙන් සලාම වමට්ටක රක්කාතිරිකම එදේශ මා ظهر منها وما بطن ඒ ෆිතුනාගේ තෙරෙන් ෆාලුවගෙන් වා ෆිතුනයයි වංහනාවගෙන් වා ෆිතුනතකුම් බස් රක්කාතිරි කොද්දවාතෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුන් එදේශ එම් අල්ගොන් මෙන් අබදුස් ෆිතුනේ අවිහාවස් දුරුග උලවේතෝ මසේ කුරංජේන ඒ ෆිතුනාගේ සොබු අලගොන් මෙගේ දුනිය අදි අලගොන් මෙගේ උඛරවි හයාබස් බර්බාද් වෙගෙන් හිඟාදාර කමට්ටක් ඉන්සානාගේ වර ෆසේහන් ෆිතුනාගේ ෂයිතාන ඉස්තිමාල් කුරාමිහ ඒනාය බයි ෆාර එකමෙග්ගා මෙකිගෙන් ගෙම්බිගෙන් උලුන් එයි වර දීනි ගොතුන් දුනියවි ගොතුන් මස්ලහතුරි ෆාදා එකමගා ෂයිතානයි බදක්කාදේ නෙන්නම සෙයින් දුනියවි ගොතුන් උඛරවි ගොතුන් සෙවිස් ලාබයි මන්ෆා එන්නේ කන්තතෝක أبو موسى الأشعري الله تعالى عنه فرابل رواية فاوي نبي صلى الله عليه وسلم نفتنا إنذار دبا حديث كوري بسولة أي إن بين يدي الساعة فتنا هم كشر قيامة بومك كوريغا قيامة غافج كمغوانا فتنة تكك كوريمة الأنجين كقطع الليل المظلم أي ريغنوك كانو أنديركم فدا فتنة تكك ರೇಗಣುಗೆ ಕಾಣು ಅಂದಿರಿಕಮ್ಗ ಅಳಗುಮನ ಹಿಂಗಾಕ ನೇಗೇನೆ ದಾಂಬಿ ದಿಮಾಲೆ ದಾಂಬಿ ಕೊಳೆ ಅಳಗುಮನಕ ನೇಗೆ ನೆಂಬಿಮ ಹಕ್ಕ ಇಬಾತಿ ರಂಗಳ ನುರಂಗಳ ಒಳೆ ಹಿಸಾಬದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಫಿತ್ನತೆಗೆ
qiyama bumuge kurige insanunna kurmatilan e fituna ga halatuga Allah subhanahu wa ta'ala himayat ko rakkateri koddeve kalanga hadratun fitna in salame koddevatu ei dannawa bay ko nuni e fitna ga gelli halako ingadan embe inzar devwafan reeganduge kanu andiri kamfada fitna take qiyamatuge kuriga tibame honna dimawane e fitna ga som ballawa haqqa batil olida goek ekele fan bayan quraban yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira hendunu wairuga mu'mine gotuga hunna miha haviru wairuga kafir wegenda islame gotuga hendun kura miha haqqa batil ena kurmatiga oli fitna ga jom go sobu haqqu deenun nikume murtadwe kafir ekkamuga wegendane e fitna ga sob imtihanu ga sabab wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran adi haviru e imanu ga ahluware gotuga hunna miha hendun wairuga ena kafaraka badalen ebade me dalgomanda medus tuniem fennane baatuga manzarut islame gotugo honna miha ena haqqa batil oli batil ei haggukum ga qabul kurevi hagguge magu nikumegen ebade Allah subhanahu wa ta'ala ena kula evves masekkete ka anula e hagguge magu ena dakwa fonik fituna ga jehi imtihanu ga jehi shaytana ga waswasen helligen ebade haqqai batil oli rangalai nurangol mihuna oli batil waagi devi haqqai dekola mase kurave tan ade midennei baatuge fituna ga sob ehma nabiy sallallahu alaihi wasallam inzar devwa fane fituna ga harakatere noba ekade hadis kuravani al qa'idu fiha khairun min al qa'im e fituna ga ishinde inne miha e fituna ga kolon honna miha ver hekam bode nisbatun fituna ga ene bar nisbatun والماشي فيها خير من الساعي ادي فتنه غا هنگاميها هيكم بودي فتنه فتر مغاوله ميها بور فكسروا قسيكم وقطعوا اوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجاره النبي صلى الله عليه وسلم ارشاد دبافوني ميستكم فتنه گتريگا شامل گمبيجكم غا وانما فتنه غا باوري وبيدان وسيلتوس نتالم اي عامكم هنگورامي algon men terega qaim wejjikam gawana fitune khassakon gatulu ginawun faw zamanuge fitna terega khassa kuraf kamen e fitunaga baari vedaneti mihun gatuga huri hatiyar taka dodidani taka emihun atuga hanguramen huri kanditaka huriha echen hala kurma nabiyya sallallahu alaihi wasallam gafani ei faharegga sifat alaten atuga oe e fitunaga ene komme simwaraka baari vedaneti em hadis kurevi tibamehunga dunidandita mugurash hala kurash tibamehun kandita hilaga tala echi hala kurash e fitunaga jehi qatuluga baari veidaneti den hadis kore fa in dukhila tibamehunna dekola mihe kanguramen as tibamehun gatulu kuran tibamehunna hame wasil wajjikam gwanama falyakun khayra ibni adam hay tibamehun washe adam gufaanuge dedari kalon kure emme heo dari kalon kamuga ei adam faan dedari kalon terega goramenga eddarikala kana eddarikala gatulu koram wegen addikuri wagutuga aneka gubunani ma ana bibasitin yadi ilayka liyaqtulak timanna ga atek din nukurana me tiba gatulu kurak ehmbima ifada maqamaka asikam gawanama ifada fitune gaje ifada halat agos miha salaman nuar wajjikam gawanama ena wahashe gatulu wegen da miha kamuga faharega wes gatulu kura miha kamuga ena nuashe ei muslimun ge terega ebbe kanebbe ka hangurama hinga haqqai batil oligenda wagutu asikam gawanama emiye gatuge hangurama ge bavari weve zaatuge etchin otas etchin hala ko netikolluma nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad debafa adi mifada fitunaga haviru muslime gotu hunna miha hendunu kafirwe hendunu muslime gotuga hunna miha haviru kafirwe genda sababa begotu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani yabi'u dinahu bi aradan min ad-dunya ena ge deen vikkale duniyege filadani mudalak duniyege mudawarikam ushelunima duniyege edumwarikam ushelunima akhiratu matige na hadanattal deenu gumatige na hadanattal duniyege jaha mansiba maqam duniyege zinat terikama ritikam ei deenu kurmachan iskan genes emfon haggu magun ena ikibave taraqqiya tahzibu ganamuga tamaddun ganamuga adi fagatikama ufalu ganamuga Allah subhanahu wa ta'ala ge deen du kolla
murtaddu kafirunge magu ena khiyaru kurmunde hama ekani dunyawi filadani vechcheka deen vikale oba izzateri ahun oba izzateri ukhtu nabiy sallallahu alaihi wasallam hembe kayfa duaaga allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr miyala iba ila hadratun rakkaateri kamang edeme faqiru kamai kafaru kam kufrum ei mihage hajat dunyawi gotun dunyawi malaka ba boda jehijje kamagaanama e mudelege dahiveti kamaga deen vikala panet hembe khud ekadege paanas ediwada gannawani faqiru kamonnai kufurun rakkaateri man ei faqiru kam sawm warak ginafara mihun kufuru ga magutaka ara gannat loba dizzateri ahun algon men mifada fitnatakun rakkaateri umattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam qiyamatu kuriga e fitnaage waaha kalgumnawani inzar dewaf algon menge wagutu ma tanavas ma gina wagute nude huriha kame tafsil kura ken masnaba jistere ahun qiyamatu kuriga annane fitnaage waaha nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura wengiruga mi fitnata ilmurin bayan kura afani ege terega engi faalugen wa ek kamen ei asabe kalunge terega nabiy sallallahu alaihi wasallam haya pala fawga hingadiya boddi fitnaage hangoramato gwa adi ege iturun emme furtama fitne gotu ga awmanna faaha kore fitne ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sahabi umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu shahid wegen diun ei emme furtama ummatu ge hingadiya fitne ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ekamuge inzar wani awmanna devwaf adi efahuga uthman radiyallahu ta'ala anhu shahid kollewun efahuga ali bin abi talib radiyallahu anhu shahid kollewun adi muslimunge terega wara bodati hanguramate mikan kama vidigem wani hinga gos ei nabiy sallallahu alaihi wasallam mitag me hadis flog bayan kurwa fawa qiyamat ke kuriga annane fitnata we terein e fitna ei sahabin terega hinga gossawa qatulu ga hadisa takai ma matwari khulafain shahid wegen gossawa fitnaage halatek adi nabiy sallallahu alaihi wasallam me fitnaage masdar nota fitna faaluwegen annani kon dimayakon kameswani algomannen irshad dewaf egotun fitnaage aslu masdaraki duniyege masjiq kama ekadege faanwani irshad dewaf ei ekadege faan ehunne vitana balaroga mashriq ei fitnaage manba fitnaage aslu maagando asas etanakum fitnaage ahulwarin faaluwegen daane tan kamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad ei iraq misharhad ei adi hame faris karayai ege faatugawa ratta ei fitnaage emme asasi markaz tak kamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam wani hadis kuravi ekade faano iraqa wa farata mashriqa wa farata ishara kurava hadis kuravi ala innal fitnata ha huna fitna ha makashur wani mi dimaluge mashriqa ishara kur hadis kuravi ala innal fitnata ha huna difara hadis kuravi ala innal fitnata ha huna fitna wani mi dimaluge mashriqa farata ishara kurava nabiy sallallahu alaihi wasallam farata kurmat ful lawan hunwa hadis kuravi min haythu yatlu qarnu ash-shaytan edimalunne shaytanaage dalu faaluwege annane islam deena khilaf uriha mazhab takai bid'ah khurafat takai deena idikol nabi kama da'wa kurma rasul kama da'wa kurma adu minum bes ilhaduge bodati mazhab takai imbaatuge bawar fikurta feshigen asawani mashriqawi faratu em nabiy sallallahu alaihi wasallam ei fitnaage markaz kam gawani algomennen irshad debaf egotum waridun asa ibn abbas kiben nabiy sallallahu alaihi wasallam eddogo dua kurum hadis kori allahumma barik lana fi sa'ina hadda abadu karas kalaka alamenge saaga alamenge naaliga alamenna baraka labwande wa muddina adi alamenge mudduga algomenna baraka labwande muddaki ei saa'ege hator ba kolebbe وبارك لنا في شامنا ادي علمن شام كراغا بركه لبانده ويمننا ادي علمن يمن كراغا علمن يمنغا علمنට්ටකා بركه لبانده එහෙන් හදිස් කරවුන් බේකල ගුණාව දන්නවනි යා නබි අල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ් නබියයි වෆි ඉරාකිනා te duaaga ama ti wada gannawa gota yaman karaga wahaka bayan kurwa fama ya ekoga sham karaga wahaga bayan kurwa wa fi iraqina
iraqu wahakes bayan ko dewash e duaga shamil ko dewato e sahabe ke kan hadama fol ko dewu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore an nabiha qarnu ash-shaytan etanuga wani shaytana ge dalu wa tahijul fitan adi fitnata faaluwe hiligen annani dimalunne wa annal jafaa fil mashriq bil mashriq adi harukan haddufana ladiyun kankamuga wani fitrigen annani mashriqu faratun ei mihunga tobiyatai nuba emihunga asasan nuba mihun jamaa fawa kurige zamanuga faris karayai mibawatuge majusinna mibawatuge fikurtakun ufedifawa mihun kamuga viti warak ginafarak emihun kurige nuba fikurtaka diumuge magu tanosefa onna emihun uterege hemima edimalun tafadu fitnata faaluwen annana kama nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad wa ibn hajar al-asqalani rahimahullah bidalwi wa awwal fitani kana manba'uha min al-mashriq اما فرتم فتناغ اساسكي اي افم فتنكي مشرق فكان ذلك سببا للفرقه بين المسلمين مسلمون تريغا بابا ومفدم ماغون سببكم غيفان مشرق متان اشاره كروني عثمان رضي الله تعالى عنه شهيد كلون حادثه اي افرات كوفا يا بصرا يا بقومتكم اس مدينه تريغا فتنه وفدا عثمان غفان شهيد كلون اي فوق ادم مسلمون جماعه efoga dem muslimun emmen e veriyege daruga ebbawegen ittifaqegen maadig muddatega nule efoga muslimun terega fitune ay fasatan aam fawani gatulu kurmai mihunge mudale erumai nizamen neti muslimun olem feri hisabe kamuga aam ko wefawani khulafa rashidunge zamanuga e amankan abukufan zamanugen amankan usman me umar gufan zamanugen amankan neti gos ummatuge terega fituna feshigendiye maagon sawbekkam ga efawani mashriqum miya fituna ga ahulwarin usmanu ga faanu shahid kollu algon men ege bay sawbetaka fahoga balala lobadi zetere hon mashriqum fituna ga waha ga faalwana kama nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan ko deviruga kurin algon denne ifadain shi'in nay rafidin faalwen asawani iraq faris karag misarhat ummat baba umge magan asas kamugawa khawarijun jahmin nay qadarin nay mu'tazila nay mihuriya firqatake magando feshumaki al mashriq edimal mihuriya falsafatake firqatake faaluwen asa hamhemme kufuruge emmeha bastakai kufuruge emmeha bastaki qur'anaki maqulu kamuga bunuma adenu Allah sifurutaka inkar kuma ibawatuge mazhabta feshin asawani ufam tanakkamuga ifawani mashriq hamhemme majusinnai hindusinnai buzinnai adi qadiyaninai adi emme faun emme bodu fituna dajjaluge fituna falwani mashriqun khurasanun kamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam wani irshad debba ehemma fitunage hisab tangai fitunaga ahulwari medus emme gina hisab ta direwla mundani duniyege mashriquga shi'innai rafidin majusin emihunge baroga medus tuniye golumun edani midenne visara hotok hamemme tatarunge wahakes faha kolunje tatarunake is mashriqun nikum bay irao qaraga emihun faaluekin as emihunge ehanguramaga sawmus etan has muslimunne qatulwe must ummatuge lehure gossawani tatarunge fitunaga sawmus eywe sama mashriq he mieda hame dendemes duniyega islamunge terega fitna ufeddumai mazhabi baba untaka imbaat fitna toga gatul kurmai adinum bes negani kanta toga emme boda mashhur ifawa tantanaki duniyege mashriq kurin ishara kuri fadain emme boda fitna kamgawa dajjalus faalugen dani mashriq nabiy sallallahu alaihi wasallam ani argument irshad debaf robe dizzetere yakun kurin ishara kuri fadain emme bodu fitnaaga emme furatama ilmorin faahakura wagotuga fitnaaga deeterega huraha leifawa geetaki dorotaki umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ekelegfaanu shahid kollewum fitnaaya deeterega leifawa geetu huluni kinun geetu ekkon halakugen die ei huluwijjikamugaanama alun eti leppumuge chance onnane ekamugo geetu ekkon halakugen fanawegen diyama den edor leppumuge jaagenne මේකලෙක්වානු ශහීද් කොල්ලවුණු ෆිතුනේ ෆහුග දෙන් උම්මතුගේ තෙරේගා ෆිතුන බොඩුවම් ගොස් එම්මෙ ෆහුන්
Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu shahid kollewni ei fitnaage emme boda feturegen dia magon asas algon men kuri Ramadan mahuga Umar gufanuge sirata behegotu wahakawani dakka fekale gufan shahid kollewna hadisa behegotu wah dakka fani algon men miedu boda me ishara kuran gastu kurani ummatuga emme boda fitnaage feshum faalowegen dia kantakkamugawa Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu shahid kollewna hadisa adi e mihun e fitunaga kanta kuramundiya gotuge mach lobadi zetere ahon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu vidalo timanna nabiyya sallallahu alayhi wasallam arihuga Madina ga rabberugawa bustanegga kadur dandegga timanna men tibbime ehen tibba miheku nabiyya sallallahu alayhi wasallam arihe ved wadagatuma iznen edi wadagat ekale gfanuge feile kologo dor kolo karen as miheku iznen edi wadagatuma nabiyya sallallahu alayhi wasallam Abu Musa al-Ash'ari hadis korevi e doru huluba deshe miheka wannan izna deshe adi eenaya dannawashe mihin wabashshirhu bil jannati anna miheka suwarge ufawarikam khabar devash ala balwa tusibuhu adi eenaya dimawane bodati musibatakge wahakaga matimes kalege faano e befulaga khabar devash den vidalo timanna e dorkolo hulubirugo faida Uthman radiyallahu anhu e dorkolo kurimatiga ekay faana arihe bedi wadagatuma iznen edi wadagarna bekalaki Uthmanu ge faanu kamugawiye fa akhbartu bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam den timanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam e devvi bashar ekale faana e devvi khabaru Uthmanu ge faana devvi afim suwarge gufarikam khabarai adiyege maccan bodati balawarikama musibat taken ekale ge faana kurimati wegen daana kamugawaka denne on vidaloi fa hamidallah Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kuriye adi vidalwi qala Allahul musta'an ehi terikamen ede ehi teri vede farataki videva farataki Allah subhanahu wa ta'ala manaki uriya fitnay musibat ta haratuge sekale fana ehi terikwa edi wada gannoni Allah subhanahu wa ta'ala hadratun ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kale fana yoti ekamuge khabar devwa fe kale fana suwarg wada gannawane adiyege iturun ekale fana nimigen daani shahidugen daani duniya dukurwani warabbodati musibatake ekalege faana kurimati wefak mi fituna fehrin gossawani hijrain 34 wanaru e miladin hasateka 54 wanaru egotun kuring denne ifade mashriq duniyege mashriq qawmutakum basra kufa adi minum wes tafatu sarahaddu takum Usmanu gafanunge verikamuga hingamundiya bay kantattaka emihun hingamanujai bay mihun ekale faanu maqama ayyan kuraifa kurawar bay mihun badal kuran ekale faanu arihuga danno mundiya egotun kufa ge wali Sa'id ibn al-As radiyallahu anhu magamun bahikuraw mashay ekama emihun edunu adi emme fahun kufa yan ekale faanu erum manakur emihun adi ege badaluga Abu Musa al-Ash'ari ebe fulaga maqama iskuru Usman gufan arihuga emihun sitiyakun dennevi ehinduga Usman gufan fitunan rakkateru mattaka emihun edunu gotan emihun ebuni miha emihunge veriye gotuga labwa devvi adi Sa'id ibn al-As verikam me governor kom vaikurwa emihun ebuni miha ko emihunge veriye gotu ekalefan kanalwa devvi fitunan umme salame koro mattaka ennames fitunaga ahulurinaki waki kame beenuwe ngule bayinnu komme emihunge maqsada ki kobat emihun maqsade ki emihun ebenuwa fitunen ufedun ehema e fitunen emihun ufaddane eggoten neti aneggotakumas e algonum baragina aduwa ek minikawa go bakari kalan as ama bakari dekki wahakan emfun uriya gotakumas ene bedunima e ena maqsade kalu ehema en salame wa ka itur bahana enu dekken em Usman fan ege badal kurima sekama kemi nuro em fon hijran 30 wassana ar basra annai kufa annai misru ge fustatu jamaat ke baawegen bodu group en hadafa Madina en emihun as Madina ge terega bandaje dawa eki Usman gufan ge verikam ga huri kankan islahu ko verikam islahu kurumatta ga kurave islahi masakkate gotan as Usman gufan em furtaman sulha ga wahaga dakkan kankan hallu kurumuge namuga ekale gufan waha dakkundi mi sulha ge wahaga tak gagandaka mahenha duwa demigen diekamuga asave Usman gufanu ekale gufana dekola emihun dakkamundiya wahakaga hagige bayan koddum gendi adi ekale gufanunge difa'uga
asa bekalun terem waragina bekalun hagige bayan kodum gende Usman gufan evs kame badal nukurwa kama ekale gufan verikam kankan kuram e gendewani rangalak kama ega idikolo hedene evs kame nekkam bayan kodum gende egotun ekale gufan difa uga wahaga dekke bekalunge terega Ali ibn Abi Talib Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum al-Mughirah ibn Shu'bah adi Zaid ibn Sabit Zubair ibn Awwam adi Muhammad ibn Salama fada matiwari materi as-sahaba bekalun emihun kurimatiga Usman gufanu difa'uga wahaga dekke riwabe gasawe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Usman gufana mi fitunaga ahurna deterega hinge kama emihunge shakwaatan hippaga Usman fan arihan adi Usman fan wahaga hippagen emihun gatan adi khud Usman gufanu emihuna baddal kurabba emihun emme fahun ittifaqui emihun edunu kantat emihun badal kodden edunu walinnai governorun emihun eboni gota badal koddevva Usman gufan lavwa mihun nangawa emihun buni mihun lavwa emihun eboni gota fitunaen salame umattaka Usman gufan huriha kame koddevvima emme fahun nimigen emihunge fawjuta rattaka embori daan nikmaj madina dogof ekon ko mige fahatuga maqsawtake forifa hori wanghana efa hori kankame hingamundi Abdullah ibn Saba al-Yahudi mi fituna me amuran salih taqwa wari gotuga hunnane names fituna ge terega mi hingani mina mine warak ambodu ejje emihun anekkawe sulhavegen emburi ekola gossikamu go anama enega maqsad hasil noe embima basra ge mihun fura hingajje kufa ge mihun fura hingajje misru ge jamaat ge mihun fura gen detanu emihun edifa ekkamen emihun gaata fonunu wali ei Abdullah ibn Abi Sarh ena ebe fulaga badaluga Muhammad ibn Abu Bakr iskodden ehna mehem bima Usman fan eves badal kodde ekawko emihun de magumatiga emihun me fennani mihaku ahegga matiga sawarun jamaleg matiga sawarun tankole dur hisabek memihun fenila gellila men tankole dur mihek datul ko fadat feroni mena hifatta femi hifatta beliruga me onnani Usman fan namuga lifa city dawlatuge namuga lifa city me city ge me onnani Usman gafanu ge farab pulun misruga wali gutu kanalu wafawa Abdullah ibn Abi Sarh lifa me onnani me city ga me timanna mi buna mismiun ege terega emihun bunegen me alak wali gutu ga ayyankuri befulaya adi ege terega fitunaga mikolon a mismiun terem bayge nante lemunan mi emmen diyama gatul kurashe adi kalege faadu ti hunne vi gota kalege faadu maqam ga hunnara ti man kalege faadu ituro changawant miharu warbod masse dottomi Usman gufan huriyakama koddeva berevushu anekka Usman gufan city million fitunaga mikolon a emme ekolo diyama gatul kurash eko mi city eke Usman gufan liwa fe city enno fitunaga ahulwarin dawlatugo namuga amille hadafa city en algomene tarihege Usman gufan appulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ge angottikol ei sikka jifa angottikol gellunk warage nishan jahafur makisama be riwayat tugase dawlatu nishan jahafek ema dawlatu namuga nuba city en ufaddage fitna ufet wagotun mikol amborali adi miga emme haram wanje kamaki emihun mikolon amborala afa atanu dem washagam kufa ge lashkar mihunai basra ge mihun sam ebbago tegga kala gotaga madina ngas megmane kimi kuriyala rawa fekkame nuniyam fahun emen fonwage mihun genakamu gas fara gedan al muhim e hisabun as madina ge terega mi ba mun jamaa ma ekko e ba mihun fitna ge devana marhala feshigen die Usman ge faanu katul kollum ge marhala ei Usman ge faanu ge wada gannawa emihun itur evesche beenunuak itur ecche beenu nama emihun ebuni huriha kame fudda dini ma fudigen damvita ekam emihun ge beenuma ki hame ekani Usman ge faanu shahid kollum adi emihun beenum wa hawa nafsu ge eduntaga muli dawle kharab ko fitna fasad fedun ge maqsadak em Usman gufan warabboda mana kurave ekale gufan difa'uga eves miyege mase kurves ei ekale gufan egoda gannawa emihun beenumani komen baawra bay gatul kuraka nunka emihun beenumani timan kale gufan gatul kuraka ehma timan kale gufan ekani gatulwegen diyama nei samferge maagena bayaku le ohorwegen nudanati ekale gufan iskurave ekale gufan nafsu ehembegen ekale gufanuge ahulwarinna adi ekale gufanuge washagen tibbe bay asabe kalnas vidaluwe eves miyege timan gufan timan kale gufanuge imaatuga difa'uga kandi ufulaage nuwane ha guram ko ge nuwane ekale gifan alunna khadima bas vidaluwi te bame utteren kandi ore la forwa fimiyo minimum ko fedir eves miyego timan kale gifan difa'uga
anguraam ko genwane ehna maslobat izzateri ahun nabiy sallallahu alaihi wasallam ek legfana devva basharatu ge terein waruden asave mi kathir ibn salt radiyallahu anhu sahabiyen eddu ega usman gfana arihe ved wadaage vidalane usmane e amir al mu'minin e kale gfanu nikma wada gannaware asabe kalunge teriya mane ki rayitun fennugote kalefa nikma wada gannawa sherum kale gfanu ge habad fendiwa wes mium farega ekankam duru rakka teri vidan ennames ekalefa vidaloe e kathire timanna rega nabiy sallallahu alaihi wasallam arihe ziyare kuradi timanne rega fenich ekalefa arihuga Abubakar gufana Umar gufana debekalun tibbeviye vidaluwiye timan kalefa nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye kaleegfana emburi wada ganna washe maadama iradu kureviya kaleegfana rodafulu villawani timam menna ekuge ekmaniki maadama eduhaki usman gufana shahidu wana doye nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga ebekalunna roda villa halatuge kaleegfana baddalu kurwana kam khabar nabiy sallallahu alaihi wasallam de komme ke sebami hun ekaleegfanuge gekologe dorkolo andala ekaleegfanu gekolo wade forta bamme ekaleegfanu karfuluga hippa ekaleegfanu neva haskurma fawge ekaleegfanu wattala adi tafadu hadisata algonme mi tarihi gotun ekaleegfanu meduga emihun hingafa jarima aniyawari hadisa amille nafsak tarikh muraja kollan sondagu awara usman gfana emihun ekaleegfanu hashikola emihun aniyako ege migotne ekaleegfanu shahid kollon lobat izzateri ahon shahid kollo hadisa afhoga mitang algon men emme muhimmu bayekanga faaha kollani kiwegento usman gfana dekole enu nikut mige magando kantatte ki hama algon men miharga bahurwa nama siyasi fituna kantatte ke usman gfana dekole emihun nikume mase kuram dege terega emihun kuriye shakwa ei dawlatuge bakaru hi habba mi binta ma fula kofi timanna mennaka bakaru yepan tanen nete mane dawlatan nagawar binta ma fule ekam usman ufane ge jawab de vidalo timan kalefa ekanye none dawlatuge me geri bakari kui heppan tantan khasa kurave nabiy sallallahu alaihi wasallam khasa kurave umar abubakar ufan khasa kurave umar ufan khasa kurave adi ebe kalunge zamana war geri bakari jamal dawlatuge ginawi ma timan kalefa majbure binta bodeti kura ehme kalefa ege jawab stevvi hamege terega ekaleefanu gaatimage mihum verikamoge me maqam tak iskuri wahaga denneema ebes ekaleefan jawab de vidalowi timanna iskofa itibe huriha menna kiwes nabiy sallallahu alaihi wasallam amirun gotuga walin gotuga tantana kandalu wafa mihunne timanna ekanye none hutu nabiy sallallahu alaihi wasallam kandalu wa mihunne ane kanekkulum balaruga tantana wazirunna verin kandaluma ki verimiha ge zimma enge ekuma karen ehem mihun nujena jo kiya kare ebe flok amille benum flo be flo ko verikaballum nukta ki ena ki ekamuge qabilu ko ada kore mihe ekamugo anama emiha wakimihe ka timage on ei kiye rayitun ege zaatuka shakwa kurena kamenno rayituna shakwa kureni emingu zimmat ada nukra kam gawana emvima ege jawab stebi hama ya ekoga kit qur'anuge musaffta ke andali wahaga ekamugo wahage shakwa kuri musaffta andali nabiy sallallahu alaihi wasallam ga arihuga lifawa me liun takun umar gufa abu kurfan khilafatuga naqul quraifa musaftaga khilafa lifa hurichi muslimunga terega fitna fasad obedeti echi nattalevi usman gufan adi efoga nattalevi aslu ma mushafun me hafsat gufanu appuluga ave mushaf gennawa ein kopitage livwa warattaka fonuwa eya khilafa mistakun amille lifa echita andalan usman gufan amur kure ane kanekolom balaru ei ekalefan arhuga tibbe assa bekalung ijma'un ittifaqun kurwafe kame ebes bekaluge inkar anukurama ma faun anna bayaku deenak ma lobikamuga dekigen qur'anam ma lobikamuga dekigen usman gufana itirad kurmuge beenum nen ever ma deena lobikura bekalunge ittifaqun ijma'un usman gufana nimma fori kankangai hame aykoga adi minum bes tafatu shakwa tan ebame hun kuramun de hennes lobe dizetri ahon emihun eggodagas kurin agun denne ifadein nuruhe usman afan gatul kollu nuni efo ballawa adi ege tur usman afan shahid kolma fawa
Usman gufanuge le hudda kurma foge emin buni kale gufanuge le harmen hudda ko gatul kuriye emima ti geeguri mudawas huddawane geeguri teyya tatta samsalad dande waga ferige emun gendiye e foga gos baitul maluge khazana ferigene emun gendiye emihun as Usman afan dekula kuri dawai ki dawlatu khazanai dawlatu baitul malun kale gufanu mi beenuha mihega deniye nuni gaattima me wazifa tak ayyan kurne kiya dawa kuriruga Usman gufanuge verikam wattaluma foga muslimunga baitul malu ferigenen emihun nikume gendiyei ehindu baitul malu balhatat timim bonamun diyei e misakunne samaluare mi islam ule bay nune emihunne ki duniyen ule bay ke bala balare dawlatuga baitul malu sekko dawala ne emihun gediyei mi mifada fitnatoge fahatuga gina fahara forifa sirotege loba dizitira hon loba dizitira uktun algon men mi bawatuge emma fitnatakun rakkaatire wanjene erun algon menge duniya ves ukhrawi haya ves baajoregen daani shakkende Nabiya sallallahu alaihi wasallam fitnata kiyadwa fevani algon menna inzar dew mattaka name aykuga ali gfanus mifada fitnega shahid wegen di hadisa ki algon men fa kolanje hadisa hada wa subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.